سورة مريم آية بدرون كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه رابسوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر رجب minye hijira sankalo wolon fulana bisuinye watannaye miladi nasarau kajate ba fulani mugani saba sankalo fulana bisuinye o foloye ambe dawda bu masjid rajaq wa ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لما ذكرت على إبراهيم القليل وأثنى عليه أتف بذكر الكليم. تمامي ألم سمين كروت علينا أي إبراهيم ككبار يفو على تري إبراهيم tumami ala yo ka kofo katanuni kaka ala nana Musa ala kuma nyogonya Musa ala nano kibariya tugu oda ala ko wajkur fil kitab Musa akum Musa fanaka kibariya fo Qur'ana in kono ikamugoye innahu kana mukhlasa موسى كيرد سكون قلاسي بغي عليه. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادات. نآية مقلصة ويدي ألك مغسوغانتي له مقلصة موسى كيرا ألك مغسوغانتي له دوية أكلا بكسر اللام مقلصة إنه كان مخلصا. نيا كلو كلان شغلا ويدي بكسر اللام من الإخلاص في العبادة ويدي كباتو قلاش علي كباتو قلاش علي. وقرا لآخرون بفتحها دوية لامين كلا كفتحها مخلصا بمعنى أنه كان مصطفى. نيا كلا بفتح اللام وبكده مغسوغانتي له ألا يا سوغانتيا ألا موسى سوغانتيا كما قال تعالى إني استفيتك على الناس وبكي كمني على كو سورة الأعراف كنو أكو موسى ني سوغانتيا مغوية ني سوغانتيا كيكي تشيدني مغوية wala ni aya ni harafu kalanchogo fulabala kalanchogo mimbambolo innahu kana mukhlasa uyesuganti ali ni ala yisuganti Musa kera mogo minni ala ya sugantiya niya kala bi kasri lillami kana mukhlisa wayede min al-ikhlas fi al-ibadati wayede dusukun kalashi ala batola wa kana rasulan nabiyya. Musa akera cidenye akera nabi nyumaye mana cidende do nabi nyumade do jama Allahu lahu bayna alwasfaini ala yenimma kutu fulayin be fara nyugon ka Musa la fa innahu kana min almursalin alkibar wa ulil azmi alqamsa Musa kera ala ka ciden baw
ulu do de Musa ulul azmi muqduru mi nulu ka fasamanta be cidon to boka Musa ye ulu doye o muqduru nya jonye wa hum nuhu wa Ibrahim ani Ibrahim wa Musa ani Musa wa Isa ani Isa wa Muhammadu salawatullahi wa salamu alayhim wa ala sairil anbiya ajmaina ubafo nununde ulul ajmuye alaka tanu anaka kishibuka ani nabi matobe وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور على قول موسى وللطور كفلين كرفرلا أي الجانب الأيمن من موسى تمامي طور كلو دو وكونو كطور كلو من إربارا نيني يورو دودي على موسى كما نيغونيا ala ko ale Musa aya wale turi kulin nkerefela la Musa kinila min Musa bun kasiru ko ali aymani min Musa ko Musa ka kinila hina jahaban yabtaghi min tilka an-nar jajwatan araha taluhun faqasadaha fawajadaha fi janibi tur al-ayman minhu qarabiyatan inda satil wadi nin kera wakati juma tuma min Musa ni akademba ya bora Madiana kama nyuma infe kungo konona na sufela la nu tununa nene tumbala turi kayro ina Musa ye iri doye aye tasuma dode ye ja noro de do ako demba ya ma aka shige ya kimma kono beta nin tasuma yorola purun ka tasuma dota kananaye anka mene kanene bo anyirela ani fana a dola an filila sira la na mugo soro tasuma yoro la min be sira yiranna donc Musa tara o yoro de la ayasoro noro de do na be fakallamahu Allah ta'ala nadahu wa kharrabahu wa najahu Musa nale o yoro na dro alay Musa kuma nyogonya ka Musa wole ka Musa gira yirela ka gundo nyogonya o kera turi nyoro la Musa kini yoro kinya fandono turi kulin Musa kinya fan yoro la dro alay Musa aya wole wana dainahu min janibi tur al ayman turi kulin Musa kini nane alay Musa wole wa habuna lahu min rahmatina aqahu haruna nabiyya ulodete min tur wa qarrabnahu najiya ne Musa nya gire nyogonya ka gunda nyogonya nya gire nyogonya a gire nyerela ka gunda nyogonya nya wole turu kului Musa kininya fayna nya wole ka gire nyerela ka gundo nyogonya ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبيا ni ala ye dili ke Musa ma ni ala ka nema a balima ke Haruna ñoo di Musa ma ka ke nabi ñumaye ka fara Musa ka ay wa ajabuna suwalahu wa safa'atahu fi akhihi fajalinahu nabiyya munala ko kan nema parce que Musa ay ala delide ko ala ka ale balima ke Haruna ko fana ke cidenye ka ke nabi ñumaye ka fara le ka ala ya kadwa wujabi alay akadwa wujabi kama qala fil ayati al-ukhra kama bi ayawrila chogomi wa Harun huwa afsahu minni lisana farsiluhu ma'iya irida yusaddiquni inni aqafu an yukadzibuni ayawrela anana suratul qasas kono Musa ko ako Haruna yen mbalimakede alenne wala lendo katemeneka achi ika faranka akin ko giriya akin cinyantigiya ninye kuma min fa ka sembenti aka cinyantigiya inni aqafa yukadzibuni nebe siran ngamugo kanungalontigiya be siran ngamugo kanungalontigiya ninkelende alako aya wore kuna ko qad utita suwalaka ya Musa ako Musa
ikanyini fe nya dima yindeli min nya dima min ye kibalima ke haruna ke cidenya ka farika yindeli minna nya kiye donc ala kambu odema ya ako ale ala ya kan nema min ye haruna ko ayodi musa maka ke nabi nyuma ka fara musa ka wali haja qala badu salat wadiatu sarafu doko ma safa ahadun fi ahadi safa'ata fi dunya a'jam min safati musa fi haruna an yakuna nabiyya wadiatu sarafu doko kun mo shima delilike abalimake ye jinya kono ka hera deli abalimake ala ka hera ka abalimake ko mo shimo ke ka musa bo ko tumami musa ya nyini ala fe ko aka haruna ke cidenye ka haruna ke nabi nyume ka faraleka alay haruna ke nabi nyume ka faraka fana mo shima delili ke ibalima ke jinya kono hera kola ka musa bo ayala deli ala ka balima ke nabi nyume ala ya kai qala allah ta'ala wada to la ko ya wa habuna lahu min rahmatina aqahu haruna nabiyya ala ko le dili ke musa ma ni nyen kan nema dama minye akabalima ke haruna nyoke nabi nyumaye ka faraka ko di musa ma واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل هاجا سناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام نيني على كتنونية إسماعيل كا إسماعيل من إبراهيم الدنك على تريك إبراهيم الدنك على تريك إبراهيم ودنك دي إسماعيل على كتشبه فلابك أنيافو أنكو أنك نانينا ko sabala nabi nyuman nunun ka kisa kalale anka ko folo kan dususuma na ya suru awbe tauhidi wodeli minna ambe dina cinya joli minna degu munun bi ka tora munun buka ni nabi nyuman nunun ka kisa fora ko ulu fana yo tora nyogona usoro obe ke sababu ka kuraji dima ki dususuma donc ni nyekelenye fulanna annabi nyuma munun tanuna qur'ana kono ani alay mugo tanu qur'ana kono anyini ne anfe anyini ne do anfe an ko tigla mugo kan anyini ne anfe an ko tignya mugo an ka kan abe ko men alay mugo mi lagoshi qur'ana kono na anyini ne anfe an ka ko chogomi ni nyefulay sabana kula dege ala yu tanuni mankutu mununye an fana ko o mankutu nunu nyini an fana ku nyogona ke pula dede donc ku ka kisa kalali kunye nunu de an makurana kono an kana nyina nunu ko ala fule kada ismaila ayatanu ismaila ibrahima denke ala tereke ibrahima denke de do wa huwa walidu arabil hijaj kullihim minye hijaji dugu arabu ube bange bagay ismaila de ube bora ismaila de hijajin kanka arabu be abe bange bagade ismaila ube bora ismaila de ala yatanu innahu kana sadiqal wadi ala ko ismaila kera ko lahidu tigide do abe lahidu bo asrafi tinya tigido lahidu la qala ibnu jurayj lam ya'id rabbahu iddatan illa anjajaha ko ismaila mallahidu shita tige ala yafaya bo asrafi yani mali tajama ibadatan qattu binajri illa qama bihi wa wafaha haqqaha ko ismaila madafalen shide ke alay batola kombe nim batoke alay kallahi do tanamake ababu asrafi wa qala ba'dhum do ko inna ma qila lahu sadiq alwadi wa ko ismaila mamuna kullahidu bo lahidu timme bagade do li'annahu qala li abihi satajiduni insha Allah min as-sabirin ko parce que tumami fa ko alayya ye shogola ala ya lenya mariya ko aka ismaila kantige ismaila ko fa alaynya marni minye ate ni ala sunna ibenne soro sabali bagay awa ayo wallahi du bo ashrafe fana asabalila kantigali ngoro fo ala nana akuma bo fasaddaqa fi jalika ayo wallahi du minta yo bo ashrafe
فصدق الوعد من صفات الحميدة ومبالمون من الله تمن الله دفا ما كنت تنونين درو donc ismaila ala ya tanuni lahidu dafai donc anka ladege ayet tanuni min soroni ni lahidu dafai abanka anka ismaila ladege ni jogola amfana ka ke lahidu dafa bagai lahidu dafaliye mankutu min tanunendo kama anna qulfahu min sifati jamimati abe komi lahidu borto fana mo min tel lahidu fana bo sirafe na ba borto o fana ye mankutu labo silende mankutu jugude do mankutu labo silende do qala allah ta'ala alako masamin qur'an ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun alako mu'minu munna awbe fenfo ateminke kabura maqta inda allah adimi kabo alafe an taqulu ma la tafalun aka fenfo ateminke o dimi kabo alafe de ni hada madanya kuma foye lahiru ta sebiye abu ashrafe de mais eba fo te bo ashrafe lahiru beta ate dafa donc o yede ka fenfo mem itake kake o fana ala diminen bo koro kosobe wodi ato wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiden ko la katanuna kishibaka ayatul munafiqin salasu kiden ko munafaqi ta man shay sabare uba fo nima nifaqu amaliya parce que munafiqiya illa halaw fulade nifaqu itiqadi wayede min bi labo islamiya kono wayede kasilamiya bahraw bila keneka kafriya bidusukun kono uba fo ninde man nifaqul itiqadi uba fo lede ma nifaqul akbar ale de dusukuna shirin munafiqiya ale de munafiqiya kumbabay ale de bi la dume jahannaba kono na ala ko innal munafiqina fi dirkil asfal minan nar wa yara nifaqul itiqadi ale de to kon nifaqul akbar oye munafiqiya to ya fulana uba fo nifaqu amali ko munafiqi jogo bi goro munafiqi baraw be goro men ninti labbo islamiya kono nunu nye kabaira junubu de doro nube hadama denna fashiga baraw do kabaira junubu do muta tigi labo islamiya kono uba fulu de man nifaqo amali donc o tiden kambe wulu de maya nifaqo amali mana munafaqi jogo do babulo munafaqi bara do babulo nifaqo amali koro ninde ako munafaqi ta manse nifaqo amali ija hadatha kajaba na ye baroke dorabe galontige na kumana doro abe galon tige wayja wada aqlafa na yillahidu dima aba soso ato abu ashrafi wayja utmina qana idara la doro abi janfa ni sabab munafiqiya nifaqul amaliya munafiqi bara udero nube mo min bolota man sedo ko munafiqi bara ba tigi bolo mo min naka galon kacha ani mogo min na illahiru tate dafa ani mogo min ni dara la iya dara la ni kuma de ka kuma kando de foyewa kon ni nyedanna ya de kana fo mogo de abi jamfa beta fo idara la wori ko do de la ka kalfala abi jamfa walamma kanat haji sifatul munafiqina tuma min nunun kira munafiqu kam man kutuye kana talabbusu bididdiha min sifatil mu'minina bon ni mogo min fana ni mankutu tana nulu sabatira mogo min fana la o fana ye mu'mini mankutu ye nan ko nifaqul amaliya munafiqi mankutu de nunu sabai bon ni nunu sabatana sabatira mogo min fana la mu'mini mankutu sabatira o fana la mana mogo min ne akumana la doro de be tinya de fo te galon tige ni ayillahiru taba bo asrafe ni dara la bedanna ya fendi a chogo nyumana a chogola ni nunu sabatira mugo fanala mu'miniya mankutu bo fanala wali haja asna Allah ala abdihi wa rasulihi ismaila bi sidqil wadi ninde koso ala yetanuni ka jonka ana ka cide ismaila ayatanuni lahidu dafai wa kajalika kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam
صادق الوعد أيضا أبو تشوكو كلنا على كتشيدم فنا تنكرا وتشوكولا تشيدم فنا تنيي الله الدافع بغدي لا يئد أحدا شيئا إلا وفى الله به تشيدم الله دو شيتا مغشي فوا دافع وصبت تشيدم كجوكولا صلى الله عليه وسلم تشيدم الله دو شيتا مغشي ناما دافع أبا دافع وقد أثنى على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي أو تشيدن يا كبرانك دو تنونين كفنا كبرانك أبي العاص ابن الربيع أدم موسى زينب وفروك تشيدن يو فنا تنونين جوي أبرانك دو أكو أي أكمنا أيكما فوني كتشينا فوني ayellahiru tanye udafa ako ale ka buranke ye kuma fo ale ama galon tigaya aye kuma fo aye cinya fo ka kuma bela ye kuma fo ale awa lahiru tale aya be dafa cide nya buranke abile asibun rabi aka demmuso jena bucce cide nya tanuni nin jogoy wa kana rasulan nabiyya minya ismaila أكيرا تشيدنيا أكيرا النبي نماية في حاجة دلالة على صرف إسماعيل على أخيه إسحاق نيجي دلولاي كو إسماعيل على دي كروتا لنو كتما بالما كينكا إسحاق لأنه إنما وصف بالنبوة فقط بس كي إسحاق على إسحاق ما نكتوني النبي نماية دروندي توما على تنبي إسحاق ما نكتو أيام ما نكتوني النبي نماية ما نكتو دروندي وإسماعيل وصف بالنبوة ورسالة متمامي على تنبي إسماعيل كم منكتو فو أيوم منكتو نفلا بي كيدنيا نبي نمايا إسماعيل منكتو نفلا بي وقد ثبت في صحيح مسلم أثبتنا مسلم كنو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك تشيد لك تنونا كسبك أكو إن الله أصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ako ala ye sugantiya ke ibrahima ka dewna ala ye ismaila sugantiya wa jakara tamam al hadis kata hadisan laban fo fadalla la shahatu ma kulinahu bun kasir ko ni hadisa ya delila ira le ye min fo ko hadisan yo delila ira ko ismaila ko ale de korta le no katime shahaka parce que ale makuba hadisa yoro min na yo de fo ala ye ismaila sugantiya kabo ewa ibrahima dewna donc kafo kana foko ala ya le fana Quran sugantiya kabo bani hasimila donc mana arabu bora ismaila la ayo fo ko cide nyere nana bo kabila minna ko fo hadisa into ye wode ne bunkasil la nyine be yoro jumana ni cide ko inna allahi istafa min waladi ibrahima ismaila ibrahima dewna ala ye ismaila de sugantiya ka cide mbo ala وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة أو إسماعيل أتمبا كدمبا ينمر يعني صلي والزكاة أبا كدمبا ينمر يعني زكاة وكان عند ربه مرضيا إسماعيل كيرا مغمنا تغالا جنين باكرو ala jenen tumbe sumayra Qur'an nu senjole mbakoro haja aida min sana'i jamili wa sifatil hamidati aw nim fana yettanude nyumande ani mankutu nyuma mankutu tanunde wal qallatin sadidati ani jogo min kagele kosobe haysu kana sabira ala tati rabbih ajja wa jalla ismaila tunyem moya sabati lendo sabalem batige ala batoka amira biha li ahlihi atumba ka demba ya nyamarani bato fanaye tumba demba ya nyamarani bato fanaye anko katanu ni mun fulen nyine kam man kutu mun fulen nu ba ke kafo alla nyine yanko la degede utananu jogo munun yo o jogo nunun ka sabatan fanala anko jogo nunun ke nyine ko kan ka jogo ka sabatanna donc am fana ka ke moye an ka sabati ala ka bato ka an ka sabati anyi tora sura la chogo kuma jugu sura la chogo degun sura la chogo an ka ke mogoye an ka sabati ala ka batuka an ka sabali tora munun ban suro
ala ka bato kun koro an ka sabalu koro ka sabati ala ka bato kan ewa an kan ka dembaya ñamariya fana an kana ñina dembaya ko ka fo ne yere ñana ni yere nana a to abu yere bolo ni mi ñana abi ye ni mi ma ñami abi ay i ka dembaya fana janto la ki yere ñe o doronte wasakere i ka dembaya ñe u kisi jahannaba tasuma ma an kan janton ka dembaya la kama qala ta'ala li rasulihi ni fule ka fo ismaila ka kibariya la ala ye ni ñogona fo aka cide ñe kisini nema baka wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ala ko cide ñere ma ko i ka dembaya ñamara ni salliye i ka sabato ka fana de i ka dembaya ñamara ni salliye i yere ka sabata ka fana wa qala lakum ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara wa quduha an-nas wal hijaratu عليها ملائكة قلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون mo kana nyina demba ya ko de ala ko mu'minu ako aya yere koloshi jahannaba tasumama aye tangana do ani jahannaba tasuma ne nyogonche tangana juma ala nya siranya ku anfusakum wa ahlikum nar aya yere koloshi ka tangana do ayere ani aka dembaya aka tangana do uni jahannaba tasuma ce wa qudu hannas wal hijaratu awa jahannaba mene few hada madaw ni farawde do kulu ni hada madaw jahannaba mene ni ulu de mo kelen kele yere koloshi fingu fimbi lase jahannaba tasuma ma yere korosama fingu fimbi ka dembaya lase jahannaba tasuma ma ika dembaya korosama de عليها ملائكة خلاج ملكاو be jahannaba kibariya be malikaw bolo ulu ka gride ulu kabbo shidadun ukagri la yasuna Allah ma amarahum aw utala soso de ni ala wunya marani minye uta ala soso ola we faluna ma yumarun ala yulu nya marani minye doro ubode ke ni ala ko kam min turu kunde ka jahannaba bi turu kunga na ko uka tasuma doni min kofela de ka boni dai bode ke na ko kan daga jologo doni min ka kofela ka boni dai ibode ke de ala yulu nyamara ni min ye jahannaba ko ni kono ko ka ke minna ibode kila de ay murruhum bil ma'ruf wa nuhuhum anil munkar wala la nyine munye ikademba ya nyamara ni nyuma ikademba ya fatanya kaboko juguma iddew iddem musow ukalla jelifew ukalla melifew dutigi kelenkele ki janto nununa ika nunun kolosi ka demba ya bolo ube ko munul lajja korosi bolo ube ko munul lamme akorosi bolo uteru uje nyogon uni munum be tankma ke nyogon fe uni munum be donka bola ika du kono ukolosi de ka demba ya kolosi de wodi ato abe cheka ika demba ya mimbi bolo anyamaria buka ikulla dunia ukadina la iku nyamara ni bato iku nyamara ni nyuma iku fatanya kabo jogumama iku bali ukana mijikilla me iku bali ukana donkililla me iku bali ukana filimu kuntalaje ni mbebi kade iki janto uyerela wala tad'uhum hamalan kanika demba ya totede fata'kuluhum an-nar yawm al-qiyamati kanika demba ya toyetere ni tasuma bu udulagara e janto ka demba ya la de ka jinya hera ke demba ya we hera yi so nyuma da yoro nyuma bu bolo dumunu nyuma ubadu mi di nyuma be suma fini nyuma be tigawla we nyuma yede men nimi ka demba ya nyamarani alatai ala botoy ku fatanya kabo ala kutawuma ima foynya uma lagara edete ta ubolo menen lagara edete se ka teme ubolo uba fontigi ala fule akanata de tinya kuna manya mari amambali donc bi fana ni nye dutigi munu nye da yosu ye ulul de betan ko on ka dutigi koni ko hari data la ko hari dala o de o keleni data olade atem mo si toro nindu in kono bebi sago ke nindu in kono bebi sago ke nindu in kono ewa ni ala jo abe sigi killa je doro ni ala jo be sigi killa je nyana itanuna de ko ibe doni sago in nindu in kono ibe boni sago in nindu in kono te foi fo mo ma
hari duna ndo ba da yusuf tanu duna muso munum bena duna chema munum bena du kono ubu kam mi jiki lamme lay ka du kono telefonu kono ubu ka donkali lamme may ka du kono telefonu kono ubu afuli me kuntel la jela be teme telefonu kono ko antara ko kuma munyi len do sa sabali nen do sa ko ibe fembe ka du kono ko ate kuma ciden ko la yadkhulul jannata dayus ako dayus te dar janna kono de ko da yusuf na juma ko alladhi yaqirru su'u fi ahlihi ako mo min be ala kutani ala sosoni ko jugu sabata ka demba ya ko demba ya ni wali cew musoni wali cew be apeli bido la nyana musoni wali cew be bokali ci nyogoma facebook la whatsapp la amma ko citala nindi alladhi yaqirru su'u fi ahlihi ni yedda yusude ciden kwari jannana haramu ya ema awa yomali kama don ni muso min tumbe ala soso lay bolode ni tesika nyamre tesika bali ale de ba fon tigala kanata de ama foyira nela amin nyamra ni ka batoy amin bali ka boko juguma donc hada maden kelen ki janto nonu na demba ya nonu masuuli yaw de ba anka koy i janto la i ku nyamra ni salliye kunya marani sal o yato wa gari ja fil hadith e wa hari farda yiretede hari nafila du tigi nyuma ce nyuma ijen toy kam musola ijen toy ka demba yawla hari nafila sallu hukuke munna ciden ko hadama den ka salli be ka kanyi ka sokono ni fardate parce que nafila ni yake ka sokono o de ni dusukun kala sika suru kele fulanna ika demba yani la dege una jogota ibolo idde unan nafila sallin jogota ibolo imuso na nafila sallin jogota ibolo alla nyene yewrude anana hadisa kuna nabi hurairata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam awrata ko kwala ka ciden kwala ka tanuna kishibaka arrahimallahu rajula ko alaka mo ce nema ciden ye dawude kede ciden ka donte bide akwala ka ce nema qama min al-layli fa salla wa yaqja imratahu alaka ce nema na wulila sufira la ka salli ayaka muso kunu fayni abati ni muso banna ka wuli nadaha fi wajhiha alma abejita ka sari muso nyeda da pura ka wuli ka salli ciden ko ce benninke ako alaki nema ciden da yeddo ukiye donc ni hari na make ko dongodo ika sufen na filala dongodo ni wulila ika muso wuli ka disharani haran na make dongodo puru ka barake ni hadisai ka barake ni ciden ka sunnai wakati no ake wakati no ninke iki muso wuli aka do ikofe aka rakan fula salli puru aka ciden ka duwa min fulen nya aka so o kofe ako warahimallahu imuratan ako alaka muso fana nema qamati min al-layli musoi na wulila sufela la fasallati na sallira wa yajati jawjaha ayace kunu faini aba ni ce banna ka wuli na da hati fi wajhi alma abe jita ka pumpu ka cari ce nye da la puru ce ka wuli ka salli do wukera muso fana muso min ben ninke muso min be wuli sufela la ni ben na filake wakati nu ifana ki ce kunu aka salli me ciden ka adabu de fuleni nya ka sunna de fuleni nya ayed do wuke alaki nema me muso kelen debi ka cedo de ode ato anko muso ni be furu dina tigi nyini jogo nyuman tigi ni dina tigi nyini a jogo kanyi amana bala ba ka dina nyedo ni ni ko sugu nyogona kala te balala ate balala hari a wakati ni hari ake wakati ni na diminana ni dina tigiro a jogo kanyi amirila hakili jigna hadisa ni fem na dusube suma yemmin kenna tunyin toro de me ciden ka sunna do basi tala ciden ka sunna de do me min ta ka dina do pew jogo nyuman tigite muso adoni hari ki tege daka ka kunu ko ka salli droye oye mankanye refolo ibin ka sino ko cinyamuna ni yere bi kan nafila ke te kan nafila ke ne kunuku ay abbe kausa ji ko ni ka chare anyana
parce que madina famu jogota la bo chefana ewa chefana ika muso de nyini muso minye dina tigi ya jogo kani na ni na nyogona kera fana la ate balala parce que abaro dina tigi de do jogo nyuma tigi da baro ye min ke ye dina de ke ye chiden ka nyamur kan ne ka te balala muso mi re fajiri re ina be nyogona farda yere salili la du o de be wuli kan ninke muso do be yere ya che chaman be nu te se ka chiden ye sunna min fo koni e wi sallira fajira misri la isigira ye jikiru ko fetile bora yara kam fula salla be ko mal muraddafa le me che chaman te se ka ke munna muso min ba ko fe abado atora misri kono doro tile be bo miso dale nay ate salli ayere te se ka kununa yere ya bara ko be fajiri salli fo ede ka bo fajiri salli yoro la ikana aka ale wuli ja ko aka salli o yede nyuma yere o yede fana do ya nyuma de do yere te wuli yere de do yere bo fo angole ko fo wati ne ka muso yin koni salli ko wa fajiri ndesera la cho ate wuli yere de ndesera la fajiri ko koni la de 8h na wuli la de 6h na wuli la de 7h ni tile bora da wuli la be salli o muso de be se ka wuli sufera la ko be joy ko fe ka salli donc o de ya to che jogo nyuman tigi nyini muso jogo manyin tigi nyini puru ci den ka do munu fule ni nye ci den ka sunna munu fule ni nye ona se ka ke ika sokono sawamati qawamati amba hafsa atun jigina ci den kono dondola kabila alay jibrila ci den ma ako kana hafsatu bilade sawamatan qawamati muso sumbaga ngana de do muso sufe joli kala de do kana bila jibirara de kira cide ma kwa kana foy kwa kana hafsa bila de muso mindo sufe jo baga muso de do muso mindo sumbaga ngana de do nafila sumbaga ngana de do kana bila alaka o muso dama muso mistile felala ni baraw mancha bodo betene sunna abela misa suma abe kalo sala tile saba sunna su degere do da su 3h su 4h inya bala ikam muso abe wuli ka salli ala ye mogo garjagala ala ye jama dima fajiri ale de be kunu enye eta wuli fajiri la ni ere fajiri be e yere mina domme ale de be kunu a bi fajiri ye mene te wuli salatu bora nunu nye nema ude mbali mau mais aunte nunu jate tanke di hadama do silama makotu ka dina la bi umakote ninsila nimbe se ka pare anyana dro nimbe be se ka ewa dakamana yake anyana dro na bora yoro dro krasaka muso de fuleni nya muso nyuma mba boro ninye che chamman ka hamina ko kera ninde muso kola baluma hadama dem fana ka hakili sigini sabati soro ma fantiya ni muso nyuman soro ere kera dina tigi muso nyuman soro ma fantiya ni hakili sigi soro lay boro muso fana ni e mace nyuman soro wa puri fana kam ma fantiya ni hakili sigi soro ani lafiya soro ikanya na maya kono alati becce nyuma made dina tigu munu bi nyamarani muso ni e bi dade bi no fe ninkani nintoe ni manyi ce nyuma de dode me an ko nununde kamise ko bunte ni nakusa togo da ela ube togo da ela soko no irete togo mindo depuis ni kambora dro ube togo do fo ko nana de jaw kambe edema ce ni ba dade la du kono bi aye salli aye ninke ni haramu yelo akana ninke aye hijabu da polenta nabe bon togo wore de be da ela du kono e reto kalama ikambora doro togo de be fo alaka hakimanda mambalmo men nunun fo kunye munye ala yen nunun tanunu ni jogo ye qur'ana kono ko fo nye munye an kula daga واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس alako idrisa fana ka kibariya fo qur'ana en kono jakara idrisa alayhi salam bisanai alayhi ala idrisa fo la katanu baka na katanu ni kaka
alaka kisibaka ala idrisa fo alaka kisibe idrisa ka katanu bi annahu kana siddiqan nabiyya ko idrisa ko ciya tigide tundo ciya fola de tundo ko nabi nyuma do fana wa anna allah arafahum makanan aliya ko ala idrisa kurta gawa kabila yoro kurta lena wajkuru fil kitabi idrisa ka kibariya fo qur'ana kono innahu kana siddiqan nabiyya idrisa kera cinya tigido cinya fola do nabi nyuma do fana warafanahu makanan aliya ni alay idrisa korta kata yoro la yoro min korta lendo ni yoro korta le doni ke bago ye nyogon soso abdurrahman sadi ba tawsiri mana cide nabi nyuma ya min dirama o korta de kodo nabi nyuma ya min dirama ko korta do kodo وقد تقدم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة دوكا كورتا يموني كو أنانا رسا سهلين كنو تشيدين يسانا يلي منك سانا يلي سو كو تشيدين تمنا إدريس على سانكبانانينا إدريس بيني سانكبانانينا كو دي مكان آلية وأن مجاهد ورفانه مكان آلية قال السماء الرابعة مجاهد كو مكان آلية يجمع كو سانكبانانينا ولا إدريس كورتا كابلا إندي وقيل رفانه مكانا آلية الجنة دوكو ألا قولي إدريس كورتا كابلا يرو كورتا لنا كو يرو كورتا لنا جمع كوار جنة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يقول تعالى هؤلاء النبيون ألا بافون يقول النبي نما منوفل نوني وليس المراد المذكورين في هذه سورة فقط نبي نما كباريا منوفل كفوني الله نينتين نبي نما منوفوران سورة درون كنو أوتده بل جنس الأنبياء عليهم السلام على كم بين نبي نمان بدما أكلت بدما على كشبوكا استرادا من ذكر الأشخاص إلى جنس على كل كولي مغكر كرلون ده توما كتا نبي نمان ككلت بفولما على أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وعلى كل نبي نمان منو nabi nyuman munyamu jumatemena munun fora sora en kono ludoronte de ala ko nabi nyuman munun fora ala nabi nyuman na jumaci ni nabi nyuman nonun de yem mogawuye ni ala ya kanema kuka nabi nyuman nonun de yem mogoye ni ala ya kanema kuka nabi nyuman imbe alladhina ani amallahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama al aya kataya labamna qala suddiyu wa ibn jarir rahimahullah suddu ko ani bunjari alaka bunjari alaka nema falladhi a'na bihi min zurriyyati adama idrisa ni nabi nyuma nunu de nabi nyuma wuyeni ala yen nema ko kan nabi nyuma imbe min zurriyyati adama nabi nyuma nunu dobe ului adama deunde bunjari ko adama de ani suddu ko jo idrisa idrisa adama ka juriyadi adama dende walladhi ani bihi min juriyati man hamalna ma nuhi ibrahim ama fuwa min juriyati adama o ye idrisa nabi nyuma de do adama dende alay o min man hamalna ma nuhi ni nabi nyuma mogo do bula nyi mogo munun takafara nuhu ka kuluyin kono ulude denye uluye jonye ibrahima والذي آنا بهم من جرية إبراهيم ناكو فنا ومن جرية إبراهيم نبي نمو أدو بي إبراهيم كجرية دينو ولو يجوني إسحاق ويعقوب وإسماعيل
نونيو إبراهيم كجوريا وين والذي آنا به من جورية إسرائيل ناكو آيا كونو وإسرائيل نين نبي نيما منو ني على ينما كوي ودوي إسرائيل كجوريا وين إسرائيل كجوريا وجوني موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم نونو ني يعقوب بورا يعقوب دي إسرائيل قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمعهم جميعهم آدم أكون نند قصو على يقدم بهم فرق بنيونا هرنا يسر آدم وبيبي فرنيون كآدم لا آدم دي الدنيا بيده مي بورا نيونا تشوكو مي على يقدم بهم فرق بنيونا لأن فيهم من ليس من ولد من كان مانه في سفينة parce que mogo dobe nabi nyuma nonuna ala ye mogo mununta ka fara nuhu ka bato yin kono ulu dente ulu ye ulu be nuhu nye ulu tisega ke nuhu denye wa huwa idris wa ye idrisa dai fa innahu jaddu nuhi idrisa nuhu mokedero idrisa nuhu kam mokede qultu bunkasir ko aleko haja huwa al ajharu ko aleko ninde bangalendo anna idrisa fi amudi nasabi nuhi alayhi assalam yo minye e wan nuhu kadambe nuhu bora mununna ko idrisa be konte uludela bunka siri ko kode bangalendo wa qad qila innahu min anbiya'i bani israila akodo ko idrisa ye bani israila kaw kan nabi nyuma udode agaja min hadith al isra'i haythu qala ko munu nyenni fo ko idrisa ko bani sirran kaw kan nabi nyuma de do aqulu fana ya ukumay no dalila boyoro juma haythu qala fi salamihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam marhaba bin nabi salih wa li aqsalihi ko parce que ciden ka sanna yele ciden temena bani sirran kan nabi nyuma na juma la o ba fo cide made ko yiru wali ben nabi nyuma ye yiru wali biye ambali make nyuma ko ola idrisa fana yo nyogona defo ko cide ma kishi biye foli bika nabi nyuma foli bika balima nyuma wala mu yakunu al walad salih ko ma fudde nyuma kama qala adam wa ibrahim alayhi salam tuma me cide ni temena ibrahim ko ako foli bika de nyuma adam ko foli bika de nyuma ko idrisa ma fo de ko idrisa ko nabi nyuma do balima ko o de ya to nonu fana ko idrisa e bani sallan ka kan nabi nyuma de me bunkasir ko min bangalendo idrisa donc alebe ye adama dawnde nuhu mo kede e wa idrisa nuhu bora mo mununa idrisa yo dode akode bangalendo wa tabaina wa mimman wa israila wa mimman hadaina wastabaina wala ko nin nabi nyuma munu fulani nabi nyuma chira ala ko nabi nyuma nunu ulube mugode la mugo munu ni ala yu kanda wastabaina mugode do ni ala yu subantiya nabi nyuma nunu ni ala ye mugode ni ala yu kanda mugode ni ala yu subantiya ijahatu alaihim ayatu rahman nibe arrahmanu ka aya kalauka nibe alaka aya kala nununka qarrun sujada ubukiya ubebbi ka sujudi de bi alaye ka kashi ka alanya siranya ko sanu kala don ko so be sujudi be bi alaye donc mimma yu'ayyidu anna al murada bi hadhihi al ayati jinsa li anbiya bun ka shirko mimbe asembenti ambolo konni aya alakan la nyini be nabi nyuma bedema akom mimbo sembanti hanye annaha ka qawlihi ta'ala fi surati al an'am akonni aya be komi alaka kuma min be suratul an'am kono wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi alako nonu de ne alaka hujja unin ka dalilaw ya ninyu di ibrahim ma akan mugoka nere faw darajati man nasau ne alabe mo ka daraja korta nya kanu ka mo min yin kanu ka daraja korta inna rabbaka hakimun alim alay kodom masare alay doni masare wa habuna lahu ishaqa wa yaquba alako ko alay ishaqa di ibrahim ma alay yaquba dama kullu hadaina ko alay nunum be kanda
ونوح هدينا من قبل كو علي نوح دي كندا نونو بيني ومن جريته على قبل نوح كجريا ولا يمون كندا كو كنا بنيموي داوود وسليمان ني سليمان وأيوب ني أيوب ويوسف ني يوسف وموسى ني موسى وهارون ني هارون وكذلك نجي المحسنين أواني على بمغنيمان بسران ينتقدلا وجكريا أني جكريا ويحيى أني يحيى وإيسى أني إيسى ولياس أني لياس كل من الصالحين نونم بمغنيمان ودي وإسماعيل أني إسماعيل ولياسا أني الياسا ويونس أني يونس ولوط أني لوط وكل فضلنا على العالمين ne alay nunum be fasamante ko wakati mugoka wa min abaihim wa juriyatihim wa ikhwanuhum nunun do be udo faw be nyuken nabi nyuma wiye udo juriyaw be nyuken nabi nyuma wiye udo balimu be nyuken nabi nyuma wiye wa tabaynahu wa hadaynahu ila siratal mustaqim ne alay nunum be sugantiya nyen nunum be kanda ku bila siratil lendeka ila qawlihi kata alaka kumangma ulaika alladhina hadallahu fabihudahum iqtadi aw ala tumama yen nabi nyuma fo akonni nabi nyuma munu fule ni nu fora wuyede ku tanude nunun de yem mogoye ninne ala yu kanda ewa nunun ka kanda sira ayo de la dege ala ko cide man nunu de la dege de donc nabi nyuma na juma temena cide temena aka sariya mi nan ka sariya ma tuse cide ba la dege o sariya la me min ka sariya mi nan ka sariya ya tuse cide ta la dege wala وقال سبحانه وتعالى ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك aya wore kono ala ko nabi nyuma do be ne ala yu ukbar ya kalawiye nabi nyuma do ye be muhammad mulu kalay kade na be nabi nyuma wa fi sahih al-bukhari anni mujahid annahu sala ibn abbas anana bukhari kono mujahid ibn abbas mininka afi sadi sajadatu ako yala ibn abbas ma ko yala suratu sadi sujuru yorobala wa faqala nam ibn abbas ko summa tala hajil ayat o ko fe ibn abbas ambora aya minan nan ko be suratul an'am kono ibn abbas yo aya kala ulaika alladhina hadallahu fabihudahum iqtadi nin nabu nyumo de yem moy ninne ala yu kanda ewa o ka kanda sira e fana kala dege فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم أو أكن نبي نيوما يمغودي ني على يا نيامريا كو أكالن بنيوما تولا دغه أكن نبي نيوما بنا باس ني فوجوني مجاهد أكو أكن نبي نيوما يمغودي مغومي ني على يا نيامريا كو أكن نبي نيوما تولا دغه قال وهو منهم يعني داوود أكو داوود سورة السادس سجود يرو داوود يو سجود donc ala ko kan nabi nyuma ka mo munun la dege dawda be wulude la donc ode ya to sunna do minni suratu sadika sujudu yoro amba sujudu ke pasige dawda ya ke ala fana tuma me nabi nyuma nunun jate kutanu akwanku la dege ijatutula alaihim ayatu rahman qarru sujada wa buqiya ay ijasa min kalam allah almutadammina hujajahu wa dalailahu wa barahinahu nin nabi nyuma nunu nuye alaka kumame alaka kumami ni hujaw bala dalila jelaw bala sajjadu li rabbihim quduwan wastikanata ube sujudu be wutigi alaye ku yere majigi alaye hamdan wa shukra ala ma hum fihi min ni'amil azim donc ube sujudu be alaye ku yere majigi alaye ka ala tanu kala barakada ala yenema bamin kuye wal bukiyu jamu baki falihaja ajmal ulama ala sarayati sujudi ha huna bukiya kore munye mana kashi farale nyon karabu kanu ba fode ma al bukiyu jamu baki mana kashi bagaw farale nyon ka wode bukiya donc ode yato doni kama be faralaka ka fo sariyado ni darurate mo min nasariyado ni yenni yoroni kala ika sujurubi iqtidaa bihim wa itiba liman walihim puru kan nabi nyuma anu katasira nu bosira ko ladege warato den ko baw farala nyon ka kafoni yoro sariyado mo ka sujurubi puru kan nabi nyuma nonu ko ladege
ukata siram ni ko boyro mi siram min fuleni iku ladde ala aha subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. سورة مريم آية بدرون كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه رابسوية هجرية باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب minye hijira sankalo wolon fulana bisuinye watannaye miladi nasarau ka jate ba fulani mugani saba sankalo fulana bisuinye o foloye ambe dawda bu masjid rajah wa ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لما ذكرت على إبراهيم القليل وأثنى عليه أتف بذكر الكليم. تمامي ألم مسمين كروتا لندو أي إبراهيم ككبار يفو على تري إبراهيم tumami ala yo ka kofo ka tanuni kaka ala nana Musa ala kuma nyogonya Musa ala nano kibariya tugu oda ala ko wajkur fil kitabi Musa akum Musa fana ka kibariya fo Qur'ana in kono ikamu owe innahu kana mukhlasa موسى كيرد سكون قلاسي بغي عليه. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادات. نآية مقلصة ويدي ألاك مغسوغانتلي مقلصة موسى كيرا ألاك مغسوغانتلي دوية أكلا بكسر اللام مقلصة إنه كان مخلصا. نيا كلو كلان شغلا ويدي بكسر اللام من الإخلاص في العبادة ويدي كبتو قلش علي كبتو قلش علي. وقرا لآخرون بفتحها دوية لامين كلا كفتحها مخلصا بمعنى أنه كان مصطفى. نيا كلا بفتح اللام وبكده مغ سوغانتي على يا سوغانتيا على موسى سوغانتيا كما قال تعالى إني استفيتك على الناس وبككم إني على سورة الأعراف كنو أكون موسى ني سوغانتيا مغوية ني سوغانتيا كيكي تشيدني مغوية wala ni aya ni harafu kalanchogo fulabala kalanchogo mimbambolo innahu kana mukhlasa wa yesuganti ali ni ala yesuganti Musa kera mogo minni ala ya sugantiya niya kala bi kasri lillami kana mukhlisa wa yade min al-ikhlas fi al-ibadati wa yade dusukun qalashi ala batola wa kana rasulan nabiyya. Musa akera cidenye akera nabi nyumaye mana ciden de don nabi nyuma de do
جمع الله له بين الوصفين على ينما كتب فلين بفرنون كموسى لا فإنه كان من المرسلين الكبار وأولي العزم الخمسة موسى كرا على كتشيدم باو ولو دودي موسى أولي العزم مغدور من نولو كفسمان تابي تشيدون توبوكا موسى يقولو دودي هم غدور نجوني وهم نوح وإبراهيم عن إبراهيم وموسى عن موسى وعيسى عن عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين وبافو نونون دي أولو الأجمعين على كتنو أنا ككسبوكا عن النبي مطوبة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور على قول موسى وللطور كفلين كرفرلا أي الجانب الأيمن من موسى تمامي طور كلودو